Zoonotic diseases are these diseases which are shared between animals and people. It's very likely that COVID-19 came from animals. We haven't really seen anything like this in our lifetime, which has affected nearly everywhere, every country in the world. But if you then remove some of those hosts and you only create a monoculture of animals, then they are likely to be the transmitters of the disease. Pobrezia desagertzea, babes soziala, oinarrizko zerbitzuak, garapenerako lankidetza eta araudi esparruak garatzea. Y el objetivo número 2 es hambre cero, dar fin al hambre para todo el mundo. Objetivo 3. Bienestar y salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. Garantizar una educación equitativa e inclusiva. Bosgarren zenbakia, genero berdintasuna. Genero berdintasuna lortzea eta emakume eta neska guztiak ahaldunatzea. Objetivo 6. Agua limpia y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y saneamiento para todas las personas. Energia eskuragarria eta ez kutsatzailea. Zertarako behar dugu energia kutsatzaileak eguzkia izanez? Anima zaitez energiak garbiak erabiltzera. 8. helburua. Lan duina eta hazkunde ekonomikoa. Azpiegitura resilienteak eraikitzea, industrializazio inklusibo eta iraunkorra bultzatzea eta berrikuntza sustatzea. Reducción de las desigualdades.
que haya una igualdad entre todos los países y entre ellos, que todos los países tengan los mismos derechos. Hiriak eta gizako kalekuak, barneratzaileak, ziurrak, erresilenteak eta jasangarriak izatea lortzea. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. helburua, klima babesteko ekintza edo ekintzak. Izan ere klima aldaketa gure jardueren ondorioa baldin bada, gure esku dago ere hori konpontzea. Objetivo número 14. Vida submarina. El objetivo número 14 consiste en reducir la contaminación y los desechos en el mar de forma que ninguna de las formas de vida acuáticas sufra ningún daño de nuestros desechos y contaminantes que desechemos en el mar. Basoak iraunkorki kudeatzea. Desertifikazioaren kontra borroka egitea. Lurren degradazioa gelditzea. Eta bioaniztasunaren galera gelditzea. 16. Promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Nire helburua 17 da, itunak helburuak lortzeko. 17 gehi bat, hizkuntza eta kultur aniztasunaren bermea. Identitateak indartu eta berasteko, bazterkeria eta pobrezia saihesteko, kalitateko hizkuntza inklusiboa gauzatzeko eta belaunaldiz belaunaldi transmititu den ezagutza ez galtzeko. From the front forever gone,